Abantwana okhulumayo ngulungisani Ncube abanye bajala ukumbiza ngokuba nangu Costa abanye bathi ngu2 minutes okokuqala ngithanda ukuhlonipha ukukhokhela okuphakathina kwethu ngibese ngihlonipha bonke labafundisi abaphakathina kwethu ngibese ngisithi matshetshe amahle ngithanda ukubana ngilicele njengabantu ababambeneyo njengabantu abalokuthula ukubana siya kuma elections kungakapheli i2 minutes bengilicela ukubana sikhambe kuma elections ngokuthula kungabi khona ukuchayana kwabantu kungabi khona ukulwa ngoba liyakwazi elikulandayo mhla ka30 siyabonga matshetshe amahle yekela ngithi khona lamhlanje ngizikukhuluma ngezinto eziningi ngifuna ukukhuluma ngedevelopment ngoba mina 2 minutes angeke ngandise kakhulu liyakwazi kubana kuyini okwenzakeleyo khonapha elokuzeni enkashe since 1980 likhala ngamanzi ngikhangelela ukuthi ngeWednesday amanzi siyabe siwanatha siyabe sidla inyama khonapha yekela ngithi khona angingenanga enkashe kuphela ngingenile eShake ngangena eDamashoko ngidilivile amapipe ngadiliva into zonke i-development badala ngizelaye ende ngithanda ukuthi ngilicele ukubana uma lingangivotela badala mina livotela ama-councillors livotele upresident uMP asikhulumi ngo2 minutes engilithembisa khona ukuthi la ama-councillor mase liwavotele kanye nopresident mina ngizasebenza labo ngizasebenza lamakhansila azakhethwa yini ngisebenza lo president ozakhethwa yini yekela ngithi khona badala mina ngweze development namhlanje ngifikile lapha ngibonela amajaha ade hlabelela lapha yekela nditshela ukuthi umsebenzi wami wokuphakamisa amathalenta afileyo asemakhaya lama jaga ade hlabelela lapha kukhanya kubana kabala magitara abalanto zokusebenzela mina njengo 2 minutes kusekwangithaya ngaphakathi ngiyabathembisa kubana ngizabathengela instrument yonke leyo ukhona no ocine lapha no nqani ngaphambanisi vele ngiyase ngihambe naye namhla koBulawayo badala ngithanda ukubana ngilitshele ukubana mina uma lingangivotela ngizalandelela wonke amathalenta abantwabenu ngikhuluma kanje bakhona abantwana esebethole indawo khonapha akade bengasafundi sembathengela ama-uniform omunye ngimthengele ibhasikili usuka lapha eWard Thula sengimthengele sekumele ngiyebhadalela i-school fees ngifuna ukulandelela bonke abantwana abehluleka ukubana baqhubeke baye phambili ngemfundo ngibaqhubekise baye phambili angikhulumi ngenqama inqama ngiqedile uzana benqameni i-development ekhona ngale nangu umntanenu badala nangu 2 minutes owenza izinto khonapho akathembisi for 5 years izinto zingenzakalanga wenza khonapho izinto sezenzakele khonapho inkashe isilamanzi khonapho iShake isilamanzi khonapho iDamashoko isilamanzi khonapho iMagwe isilamanzi badala mina 2 minutes ngizalenzela ngicela ukubana ngicela amavoti enu mina njengolungisani Ncube mhla ka30 hambanini khona ngale lapho kuvotwa khona ngokuthula lapho liyathula ubhale khona lungisani Ncube fakani uX wenu lapho liyathula ubhale khona lungisani Ncube X wenu uX wenu badala nizamfaka nguye ozalilungisela inhlalakahle yabantwabenu lenhlalakahle yenu badala yekela ngithi khona okunengi ngeke ngilandise kodwa ukukhona ukuthi u2 minutes ngumntanenu kabuya ngalapha ngokuthenga umuzi kabuya ngalapha ngokuthenga unquwa kodwa inkaba yakhe ilapha eGwanda North inkaba yakhe ingabi iseGwanda North
sensalelwe 2 minutes, sensalelwe 2 minutes. Sensalelwe 2 minutes. Badala niyalicela ukuba nahambani liyetshela abanye abaseleyo abangabuyanga ukubana nasi development isingenile endaweni yaseGwanda North. Ngiyazi yini la ngicelayo ukubana ngiyalimela ngaseparliament libona imisebenzi yami ebengiyenza la ngicela ngashiya amabhizinesi ami ngabuya ukubana ngiyalimela njengokutsho kwenu. Wathi ngithi khona badala angiyi kulidanisa ngizokusebenza kanzima ukubana iGwanda North ithuthuke ngoba iGwanda North ifile ifuna abantu abasha abagijimayo abanjengo 2 minutes alezi zinto in 2 minutes angiyi kuliphambanisa ngizokusebenza kanye namakhansila enu ngisebenze kanye no president elizamkhetha ukuthuthukisa iGwanda North. Gwanda North is open for business. Ngizavula ama business ngiqhatsha abantu benu ngizavula 2 minutes. Isipokani yona isipokani isodesi mathatha make 2 minutes. Siyabonga badala. Thank you very much.